ole tun tunga chuan mizo zinga chuanom tak mai cycle a India fang mek tu LZ varte chungchang hi lo ngai tha ho don ila athain ka khia mizo zinga hi tiang ang ru pu kan nei hrim hrim hi afakom le in ka khia choi moi tlak ani tuna kalmek na at chan chin tlang pui kan thlir ho don ani Mizoram State Pollution Control Board ina an sponsor ania thil sakora India ram fangchuak tura komin sang hi som hile pali January ni som hile panga a aizol chuasan lalom zola varte LZ varte tinan ko thina chuan state pasari Tripura Meghalaya Assam Jharkhand West Bengal Odisha le Chhattisgarh te tuna hian atlo to a tun thla ni ruk sang hi som hile pali a khan chu tun kar thole ni kha ani Chhattisgarh state capital Raipur atangin Hyderabad Telangana state apan le mek ani LZ varte hian min thlang khan ni som thum paruk chungin kilometer sang thum zaruk som kwa pakhat point paruk pani ain khal to a state atlo to a khurang sanga mizo omten an lo ngai sakin an lo hlut thiam ema an lo mi khwal thin ani ni khata kilometer za som borvel sel tlanin state capital pakhat atanga state dang capital atlan hun chung chu ni thuma tangin ni som pakhat in kar hun amang thin ani kong lakloa zan ariana tur riangai alo amani point Mizoram Pollution Board in state danga pollution board te an lo biak lok sak thin chu mai baka mi thathem ngai tak ten an lo ngai to sak thin ani lalom zola varte hian thakhat chuang ni tin deuh tho asai gula ain khalna hian konglaka lo lom tu anga hlea sai gula lo zui tu panam thina pol ho ama lo lom tu te pon thanem hle chung zinga chuan Ranchi cyclotron te Vedanta Fakor te Tata Steel te pollution kai nei por rang sang te anni hun anei angin school then khat point hun te an lo man puya university a te po som ni in saigula India ram fan chu atum chan chung changa te po in kom na te anneya Ranchi Jharkhand cyclotron rally an lo nei pui to baka a then china chuan Kalinga University Chhattisgarh rally po an lo nei pui nge ani LZ varte hian thil sakora India afan hi Mission Life Lifestyles for Environment noi ani in Mission Life hi boruak chejel kum him na atana Prime Minister Narendra Modi an kum sang hi som hile pakhata Glasgow International Climate Conference atho le India chu khuvela ma hroi tu ani mek na ania LZ varte hian saigula India ram afana athuken chu right to clean air ni in veivanan saigul man tam atul thu ani bera hun an lo man puin apianga veivanan saigul man tam apoi mozia atar lang thin India ram state capital zonga thlen hun huna state pollution control board ten program an lo man pui zel don ani kilometer sing khat sang ruk chuang saigula ain khal thlen meu chuan July thatop alo ni to anga India ram saigula fan chua to don baka asai saigula ain khal chan Mission Life right to clean air chu India ram state zonga le UT ya te asil darman beisei ani LZ varte kan mizo zinga saigula India ram fang masaber ani hial ome afak em tin he athil ti hian tum mumal tak ania kan boruak chesel laka machine te India ram bollo boruak bollo tak alo si om theinan te athil tuma hi thuken nein chutiang chuan hun amanga tin akal tona athen china pianga India ram state sang sanga mizo omten
an lo troi om tha hle zela hi alom oma hriat anuam khop mai elzet warte alakal zel na tura du sakna kan hlana he athil ti hian ra thatakin achua be seila chutiang tur chuan amabak alakal zel na tura pathian ven himnate kan dil sak mol mol ani